Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe. Ikaze rero muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuwa gatanu tariki 10 Mata 2026. Twibuke twiyubaka, turi mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka tunaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itazasubira ukundi. Ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, amakuru hakomeje kuvugwa cyane magingaya n'ibiganiro bya Geneve n'ibyaduha ariko byoherejwe i Geneve mu Suisse. Twabwiye impamvu nyamukuru yateye ukwimurwa kw'ibiganiro n'ukubera intambara iri kubera mu Burasirazuba bwo hagati. Murabizi ko rero Qatar yakomeje kugenda igabwaho ibitero nk'igihugu kirimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagiye hagabwe rero ibitero bitandukanye n'igihugu cya Iran. Iyo ntambara rero ntabwo atuma ibiganiro biba mu mwuka mwiza wituze. Niyo mpamvu rero himuriwe ibi biganiro i Geneve mu Suisse. Akaba nayo nshuro ya mbere byitezwe ko mu by'ukuri ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma Kinshasa bigiye kubera ku mugabane w'Uburayi. Ni ibiganiro M23 yamaze no kohereza intumwa zayo i Geneve mu Suisse. Nkuko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, nabo ubwabo batangiye babishimangira. Ni ibiganiro biteganyijwe ariko kandi bizimara cyane ku cyitwa ceasefire cyangwa se ubwo ni ibiganiro by'amahoro, ariko icyitezwe cya mbere nuko ngo bashobora kumvikana ku guhagarika imirwano by'agateganyo. Ibi rero ukabona ko byafasha kugabanya imirwano mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo tuzahajwe n'ibitero karahabutaka, dore ko M23 nyuma y'uko itangaje ko yohereje intumwa, guverinoma Kinshasa ahubwo yakomeje kugenda igaba ibitero mu bice bitandukanye tugiye kuba turebera hamwe. Ibi rero kandi biraza kureberwa hamwe uko hakoroshywa ubuzima bw'abasivile bahungabanye cyane bitewe n'iki kibazo, ariko akenshi aya masezerano murabizi ko abaraye igihe gito kandi akaba atajyanubahirizwa kenshi buruko asinywe. Ibiganiro bya politike nabyo byarebwa kuko M23 ishobora gusaba ko hakwemerwa ko uyu mutwe ari uwa politike cyangwa se igice cya gisirikare cyemewe, bikaba mu by'ukuri Kinshasa yakumva itonekaye. Kuko nk'ubwo ibiganiro bishobora kurebwaho ni ku burenganzira bw'abavuga ko bahohoterwa cyangwa se abavuga ikinyarwanda abo mu bwoko bw'abatutsi bahariye muri Burasirazuba bwa Kongo. Aha Leta ya Kinshasa ishobora kubitera utwatsi kuko M23 ishobora gusabwa gushyira intwaro hasi, kandi murabizi ko icyo gihe ibyo M23 y'Rwanda ntabwo byaba bikemutse. Aha rero niho hakiri imbogamizi zikomeye cyane. Reka turebere hamwe ibya Geneve icyo bivuze. Abenshi baravuga Geneve, bakavuga Doha, bakavuga Washington, bagashaka kubihuza, ariko ibyo byose birimo harimo itandukaniro rinini. Ndagira ngo mubashe kuba mubisobanukirwa aha ngaha. Mbere na mbere M23 yo yamaze kohereza intumwa i Geneve mu Suisse. Ntabwo turamenya niba guverinoma Kinshasa nayo yamaze kugira abo yohereza muri ibi biganiro. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rero ryamenyesheje umuhuza mu biganiro by'amahoro bya Doha ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bose ko mu gihe intumwa zayo zerekeje mu Suisse kugira ngo zigire uruhare mu biganiro bishya mu rwego rwo kubahiriza inshingano ndetse no kwiyemeza gukemura ibibazo mu mahoro, ubutegetsi bwa Kinshasa bushyize imbere intambara no kuyikomeza, ngo bwategetse iri huriro ry'ingabo zabwo kugaba ibitero ku bice bituwe cyane n'abaturage. Ubwo rero ni mu itangazo rya M23 ejo ryashyizwe hanze, ryashyizwe hanze kuwa kane ndetse kuwa gatatu ndetse no kuwa kane. Bivuga ko ngo ibice bya Nyabyondo, Gahira ndetse hamwe n'ibindi bice bihakikije muri teritwari ya Masisi byibasiwe n'ibitero bya bombe inshuro nyinshi, haba ku butaka ndetse no mu kirere hakoreshejwe imbunda nini ndetse n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo wavugaga ko ngo ibitero byari bikomeje byateye ubwoba abaturage. Uyu mutwe rero wamagana ukomeje icyo wise politiki y'urukozasoni yo guhungabanya inzira y'amahoro irangwa no kugaragaza gushyigikira ibiganiro mbere y'amahanga mu gihe hategurwa ibitero simusiga ku baturage b'inzirakarengane. M23 ikavuga ko ikomeje gushyigikira igisubizo cya politiki mu gukemura aya makimbirane, mu gihe ishimangira ko rwose yiyemeje
kurengera no kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Ni ibiganiro ubusanzwe byategurwaga cyangwa se bitegurwa na Katari kuri inshuro bigiye kubera mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Bizatangira rero mu cyumweru gitaha kuwa mbere tariki 13 Mata 2026 kugeza kuwa gatanu. Birumvikana cyane. Mutese Doha, Geneve ndetse na Katari bitandukaniye he? Abenshi babyitiranya, ndagira mabwira hitandukaniro riri, ariko naho bihuriye ni kugushakira birumvikana akarere k'ibiyaga bigari, amahoro n'umutekano. M23 rero mukibazo Mutese ifite amadosiye angana iki? Ese ubu ayo madosiye yose afitwe nande? Nindi yoboye dosiye ya Alliance Fleuve Congo M23 muri biganiro bya Geneve, Doha ndetse na Washington. Dosiye ya M23 ndagira mbabwira ko ntiyahinduriwe umujyi, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo. Doha rero ikomeje kuba umuyoboro wa politike hagati ya Kinshasa n'irihuriro AFC M23 muri ubu buryo. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 yagiye yica mu nzira zigoranye cyane za Afurika, aho yasangaga rwose hari ibihugu bifitemo inyungu, gasanga birabogamye, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego yabyo. Rero Doha akenshi ari nshaka twitsaho cyane, yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington iba ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Geneve rero yo ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politike. Mu by'ukuri rero ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya M23? Ndeka mukubwire, Doha iracyari izingiro ry'ibiganiro bya politike. Tugendane neza nko mu nyandiko ndetse no mu bikorwa. Doha iracyari izingiro rya politike iganisha ku masezerano ya Burundi muri Katari. Niho rero hakizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange ku ya 15 Ugushyingo umwaka ushize wa 2025 hagati ya Kongo na M23, yatanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika washimiye ku mugaragaro iyi nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Katari ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa AFC M23. Umuryango w'abibumbye i Geneve wemeye mu ntangiriro za Gashyantare ko Katari ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Kongo na M23, mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politike. Ni mu gihe cyose Kinshasa na AFC M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara, Katari yo bigaragara ko izakomeza kuba umuyobozi w'inzira itaziguye y'ibiganiro. Doha rero niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho: politike n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano, gutahuka kw'abakuwe mu byabo ndetse n'ahazaza ha AFC M23. Tubyumvikaneho. Washington iyi ngo nizingiro mu kibazo nyamukuru. Mutese bimeze bite? Kuko nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ubwo Dipolomasi ya Amerika rero izakomeza kusuzanya n'iya Katari, kuko amasezerano ya Washington agomba kuzuzanya n'azava i Doha muri Katari ndetse n'azava i Geneve mu Suisse. Birumvikana, birasa nkaho hahindutse icupa ariko umuvinyo uracyari wa wundi. Gusa ibihano Washington yashyize ku Rwanda mu minsi yashize akenshi bigaragaza ko idashyize imbere guherekeza aya masezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo ko ishyize imbere ko ashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha rero mu by'ukuri niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro. Doha iraganira mu gihe Washington ihatira Katari ifungura umwanya w'ibiganiro. Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano. Ku kibazo kigoye rero nk'icyo murasirazuba bwa Kongo, ubu bushobozi bwo gukoresha igitutu akenshi Washington ibonamo uburemere buruta bw'ubuhuzo bwabwo, nubwo iyi nzira nayo idatanga umusaruro urambye. Geneve mu Suisse, aha rero si umusimbura wa Doha. Ndagira ngo mbikureho nkureho urwo rujijo, kuko ni ahantu ho gukemurira amakimbirane.
ni ukuvuga ngo ibyaduha byari bigikomeje, ariko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yo niyo yabaye ikitobya. Ni ukuvuga ngo ntabwo Geneve ije ngo isimbure Doha, ngo byaraniranye. Ubwo rero kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara M23 bituma bamwe bumva ko mu by'ukuri habayeho impinduka mu mishyikirano. Siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politike. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemurira amakimbirane hibanda ku butabazi ku rwego rwa tekinike ndetse no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Geneve izobereye cyane muri dipolomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwa muntu, inzego za LE10, imiryango yitegamiye kuri leta, kurengera abasivile, ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Ubwo rero kuba LE10 i Geneve ikurikiranira hafi ibi bibazo kandi igashima intambwe yatewe i Doha mu gihe inagaragaza ko umutekano ukomeje guhindagurika, biragaragaza ko uyu mujyi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'ubukemurampaka mu bya politike. Muri ubu buryo rero Geneve ntabwo ifata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politike. Ibiganiro bya politike bihagaze cyangwa se bigoranye, hafungurwa inzira za tekinike kugira ngo haboneke ibisubizo by'ingenzi. Urugero ni nko gutuma ubutabazi bugera ku babukeneye no kurinda abasivile ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi rero bikunze kubaho iyo ibiganiro birambiranye, abunzi bagashaka bundi bushya uburyo bwo kurengera abaturage. Umwanzuro rero nuko mu by'ukuri ni ku ngingo y'uyoboye ibiganiro, biragaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politike. Washington ikaba nk'umusifuzi ushyira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha ifasha mu rwego rwa tekinike n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka aka kanya. Nizere ko hangano noneho byumvikanye neza cyangwa se bisobanutse. We are fighting for our survival since 1994 the genocide in Rwanda. All those turarwanira kurokoka kuva muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo barwanyi b'abahutu bakoze jenoside mu Rwanda binjiye mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta nkomyi. Twabonye ko abo barwanyi baturutse mu Rwanda ubu imyaka 4-5 irashize, bafatanyije na leta ya Kinshasa, bahawe intwaro, bongera guhabwa ibikoresho n'iyo leta, no kuvuga leta yabo nyine. Bityo kuva mu mwaka w'1994 bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barica, bafata ku ngufu, barasahura nk'uko namwe ubwanyu mubibona. None abantu bacu bari mu nkambi z'abimiwe mu byabo no mu nkambi z'impunzi. Umunyamahanga aje mu gihugu cyawe ukamwakira nk'impunzi, hanyuma akakugirira nabi, akakurwanya we n'abantu bawe. Ibyo ntibyemewe rero. Ntibashobora gutanga ubutaka bwacu ku banyamahanga. Ubu imiryango yacu iri mu nkambi z'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego nabivuga, abatutsi ntibashobora gutaha igihe FDLR n'interahamwe bakiri aha ngaha rwose, kuko kuri bo abatutsi ngo nabanze. Bityo umuryango wanjye uri mu Rwanda, urumva icyo kintu, ndetse n'indi miryango myinshi iri mu nkambi z'abimwe mu byabo. Kuri twe rero ubu ntiturwana na leta, ahubwo turwanya ikibazo cy'iterabwoba. Icya mbere, bagomba guhagarika kubaha ibikoresho. Icya kabiri, hari uburyo bwo gukemura iki kibazo. Niba FDLR abo barwanyi b'abahutu badashaka gutaha mu Rwanda, bashobora kuguma muri Kongo, ariko bafite uburenganzira bw'impunzi gusa, kandi impunzi tugomba kuba ntigomba kuba ifite intwaro. Uyu ni General Rankunda mu myaka yashize bwaganiraga n'itangazamakuru. Impamvu duhereye kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iyi video isa niyagacishijeho hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, Rankunda aravugwa ko yagarutse ku mirongo y'urugamba mu guhangana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ngo yagarutse muri M23. Namakuru mwumvise cyane ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ndagira babwiza ukuri ko hano kuri Ibakwe Media TV twakoze ubugenzuzi turacukumbura dushakisha amakuru y'ukuri y'ubwino kugaruka ku rugamba kwa General Rurankunda, dusanga uko kuri ntago hari. Akenshi amakuru ya Rurankunda aba ari ibanga cyane. Ubundi ari mu Rwanda n'umugore we nyirizina mu minsi yashize yaganira n'ikinyamakuru na radio BBC atangaza ko nawe ubwe ataza amakuru ye, ataza aho aherereye. Rurankunda biravugwa neza ko ngo yagarutse ku rugamba, ndetse kandi ngo agarutse guharanira impinduramatwara ari kumwe na M23. Murabizi ko n'ubundi M23 ikomoka ku mutwe wa CNDP. General Rurankunda yashinze umutwe wanditse amateka akomeye mu myaka igiye itandukanye. Murabizi ko nko muri 2010 muri 2004 CNDP yigeze gufata umujyi wa Bukavu. Iyo ni amateka ubwo yarafatanyije na Colonel Mutebutsi. Ibyo byo ntabwo tuza kubyinjiramo ngo tubitindeho. 5 ikiri kuvugwa akakanya nuko ngo Rurankunda yagarutse ku rugamba. Ese Tshisekedi kurikije ubushongore n'ubukaka bw'ingabo ze, Tshisekedi ari ku rwego rwo guhangana na M23 ifite Rurankunda ku rugamba? Ni ikibazwa. Abantu rero bacu bahoze batubaza mu by'ukuri inkomoko y'aya makuru. Twashakishije mu masuruse yose twabuze iby'iyo nkuru, gusa ntabwo byaba ari bibi ku ruhande rw'abaharanira impinduramatwara, gusa byaba ari bibi ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kubera ko Rurankunda arindwa bubi. Ntabwo rwose kumwisukira byoroha. Nkeka ko agarutse ku rugamba hari icyo byakemura ku ruhande rwa M23. Uyu mugabo w'imyaka 59 rero washinze CNDP wahagije guverinoma ya Kinshasa aharanira uburenganzira bw'abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, aravuga kugaruka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aje kurwana ku ruhande rwa M23, ariko aya makuru ntabwo aratangazwa. Aka kanya haravugwa ibintu bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Tubemereye ko rwose byinshi kuri Rurankunda no kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo turacyabikusanya ngo tumenye ukuri guhari. Turi kubaza muri soko yacu y'amakuru ngo tumenye ibyo ari byo. Muri Kivu y'Amajyepfo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi FARDC, abagize P5 ya General Kayumba Nyamwasa bari gukora ibikorwa bibi cyane, bari gusahura imitungo y'abaturage. Biravuga ko aka kanya noneho ngo inka 13 zimaze kwibwa, zimaze kuribwa n'abasirikare bo muri P5. Murabizi ko amaze iminsi bivuzwe ko baturutse mu gihugu cy'u Burundi binjira muri Burasirazuba bwa Kongo amaramasa batazanye intwaro, kubera ko ngo zahiriye mu bubiko bwa hariya i Bujumbura. Tumaze iminsi tubigarutseho, ariko ibiri kubera hariya Muramvya ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biteye agahinda cyane. Wakwinyabya ku ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Rwose urutihangana waturi kukarira, kubera ko uburyo abaturage bari gusahurwa birakomeye cyane kandi biteye ubwoba mu buryo budasanzwe. Ku ndondoho abaturage baribwa, baricwa, barasambanywa, ubwo ndavuga abagore, kandi birababaje cyane biri kubera kuri ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Karere witwa General Kirikico ngo yaba yishwe na M23 yishanwa n'abazerendo 16. Iyi nkuru ntabwo turayakira mu buryo bwuzuye, ariko murabizi ko mu gace kitwa ngo ni Tushunguti gaherere muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo amaze iminsi habera imirwano ikomeye, ndetse tariki 7 rwose ngo M23 yabashije gufata uyu mujyi. Aha Tushunguti siho gusa M23 yesuraniye na coalition, kuko uyu mutwe wafashe Tushunguti ariko wari wafashe n'agace kitwa ngo ni Lumbishi na Katare na Tushunguti ni muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko muri iyi teritwari yose nyirizina M23 yafashe uduce tugera hafi ku 8 nyabuneka. Ngira ngo turanarenga, kuko M23 yafasha agace kitwa ngo ni Bishaka, ifata Chambombo, ifata Katare, Kafufula, Katanga ndetse na Kaziba two muri groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ubwo bafataga agace kitwa ngo ni Tushunguti, amakuru aravuga ko ngo bishe abarwanyi ba M23, ngo bishe umuzarendo karahutaka witwa ngo ni Kirikico, ni General Autoproclamé, ngo yishanwe n'abazarendo 16, abagera kuri 6 barakomereka ndetse bikomeye hano muri teritwari ya Karere muri groupement ya Ziraro. Ubu rero ngo ituze ni ryose mu duce tw'ingenzi twafashwe muri groupement, bivugwa neza ko ahitwa mu by'ukuri
tushunguti aka kanya ngo hari ituze mu buryo budasanzwe. Hanyuma ubwo ndi kugenda mba updatinga, ndi kugenda mbasogongeza ku makuru. Biravugwa ko muri teritwari ya Masisi umutekano ukomeje kuzamba ndetse no kuba muke. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu masuruse agiye atandukanye haragaragaza ko abarwanyi ba M23 bongereye ingabo nyinshi cyane mu gace ka Masisi centre, ahantu afite akamaro gakomeye mu bya gisirikare nk'uko abatanga buhamya babivuga. Imodoka nyinshi zipakiye abarwanyi ngo zahageze ku munsi wo kwa kabiri tariki 7 Mata ziturutse ku muhanda wa Mushaki Goma usanzwe ukoreshwa cyane n'imitwe yitwaje intwaro muri ako karere. Kugeza ubu ni haramenyekana neza intego y'izi ngabo zongerewe muri centre Masisi, ariko kandi abasesenguzi bo muri ako gace bakavuga ko bishobora kuba ari ugusubiranya ingabo, aho ingabo zabo zikwirakwizwa cyane mu bice bitandukanye bya Masisi mu gihe umutekano usanzwe utifashe neza, aho hakunze kuba imirwano mu by'ukuri ikomeye cyane no kwimurwa kw'abaturage. Ibiro byatumye abaturage baho bagira impungenge kuko batinya kwihohoterwa n'imirwano bishobora kwiyongera mu minsi iri imbere mu buryo bugiye butandukanye hano muri teritwari ya Masisi. Aha rero ni muri centre Masisi, ahamaze iminsi havugwa ibitero bya drone n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa CH-4. Izi ndege rero zagiye zigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo birumvikana. Murabizi byabereye ku musozi wa Mongaliyema muri bino bice, n'ubundi ibitero byahitanye abaturage batagira ingano, bivuga ko bagera kuri 40 bishwe baje no gushyingurwa bamwe i Goma. Hanyuma ibyo byose rero byakomeje kugenda bica igikuba mu baturage bo muri teritwari ya Masisi, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ngaha i Masisi rero haravugwa byinshi ndetse bikomeye cyane. M23 iratangaza ko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bakomeje kurenga ku masezerano ya gahenge ndetse no kwica icyizere cyako gahenge cyangwa se icyizere cy'amahoro, kubera ko ibiganiro biteganyijwe kubera i Burayi ndetse ku nshuro ya mbere hagati ya AFC M23 nibyo bihanzwe amaso na buri umwe ubushaka ko cyangwa se yifuza ko ikibazo cy'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyavugutirwa umuti. Kuva rero nko kuwa gatatu tariki 8 byavuzwe ko ni ku munsi w'ejo nyine birumvikana ko uyu munsi turi kuwa kane tariki 9 kuwa gatatu saa 10 z'umugoroba indege itagira abapilote y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize itya ibomboreza mu gace gato cyane Kanyabyondo ahari muri teritwari ya Masisi. Igitero cyagabwe mu gihe harabura iminsi mike nimbarwa, dore ko twamaze kwakira amakuru yuko tariki 13 impande zombi zigomba guhurira i Geneve mu Suisse mu biganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Birumvikana bigamije agahenge hagati impande zihanganye, ni ibyaberaga i Doha ariko bigomba gukomereza i Geneve mu Suisse. Atari uko Doha nkuko benshi babyita, atari uko Doha yananiwe gukomeza guhuza impande zombi, ahubwo ari uko ari bwo buryo hakwizerwa umutekano. Ngira ngo murabizi ko iri guhura n'ingaruka z'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati, iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Murabizi ko hari ibirindiro bya gisirikare by'igisirikare cya Amerika hose hariya mu burasirazuba bwo hagati. Irani yakunze kugenda ihagaba ibitero kandi bikagira ingaruka kuba ingaruka zikomeye. Ni nayo mpamvu rero y'iyimurwa ry'ibiganiro bya Doha bikimurirwa i Geneve mu Busuwisi. Ubwo rero itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko hari igitero cyagabwe mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo mu gace M23 igenzura, cyangije ibintu byinshi, gisenya amazu y'abaturage menshi kandi gishyira imiryango myinshi y'inzirakarengane mu kaga gakomeye. M23 ivuga ko ikomeje kubarura kurenga kwihagarikwa ry'imirwano ryose rikorwa. Ni mu gihe mu by'ukuri yamagana ubutegetsi bwa Kinshasa ivuga ko bwinangiye bukanga kurekura abayoboke bayo bafunzwe binyuranyije n'amategeko muri gereza zigiye zitandukanye. Ni M23 kandi ishinza ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa kuba yaranze kurekura izo mfungwa byaremanyijwe mu biganiro bya Doha, ariko kandi nayo ikanga kwakira imfungwa zayo zarekuwe izayi zifitwe na M23, ivuga ko ngo haba harimo n'intasi. Iyi ni inkuru ikomeye cyane nshaka ko twitsaho. Ibaze ko kugeza nk'ubwo haravuga abasirikare babarirwa mu 5,000 ba Ifatiye bari bafatiye ku rugamba n'umutwe wa M23 bamaze iminsi barekuwe, hashize nk'ukwezi rwose barekuwe, ariko ntago ari M23 ibafatanga ibahereze Kinshasa, ahubwo M23 ibashyikiriza umuryango Croix Rouge. Iba washyikiriza komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ni ICRC.
yaregeye kuko niyo ishinzwe nyine gufata abo bantu bari barafunzwe n'uruhande rumwe ikabashyikiriza guverinoma Kinshasa, ariko M23 yo yarategereje amaso ahera mu kirere. Ibyumweru bike bishize rero ariko biravugwa ko ngo byari bikomeye cyane mbere yuko byoroha mu minsi ishize, ngo M23 yakashije umurego ndetse ishinja Kinshasa kwanga kwakira abasirikare bayo bafatiwe ku rugamba yemeye kurekura. Ku ruhande rwa Kinshasa ngo gushidikanya kurakomeje, bamwe mu bayobozi ba Kongo baratinya ko abasirikare ba FARDC bagenda ari abacengezi bakorera AFC/M23. Ndetse umwe mu begereye Perezida Felix Tshisekedi avugana na RFI yavuze ko rwose asa n'ujya kuragira ati kuki bari guhatiriza, ese barabikorera ineza cyangwa bafite umugambi uhishe. Ni impungenge zikomeye Kinshasa bafite bavuga bati M23 niba maranye iminsi ingana gutya ishobora kuba yarabashyizemo ideology imeze gutya ikoherezamo n'intasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi zikaza kuturangiza. Ndetse umwe mu begereye Perezida Tshisekedi avugana na RFI ati rwose kuki bari kuduhatiriza, ese barabikorera ineza cyangwa bafite umugambi uhishe. Izi ni impungenge zabo kwa Tshisekedi ziri gutuma rero bazoyaza kwakira imfungwa zabo. Abandi bayobozi bahisemo kwigengesera bagaragaza ko abo ari imfungwa z'intambara kandi ko iki kibazo kimaze amezi hafi 6 kiganirwaho. Umwe mu minisitiri wabwiye RFI ko ari ngombwa ko ibintu byose bikorwa hakurikijwe inzira ziteganyijwe. Amakuru atugeraho kandi ava kuri iki gitangazamakuru mpuzamahanga akavuga ko ikibazo cy'aba basirikare kiri mu bizigwaho mu minsi ya vuba, ariko ngo nta gahunda yo kubishyira mu bikorwa igaragara. Andi makuru ava mu badiplomate avuga ko nubwo impande zombi zumvikanye, imbogamizi z'amafaranga zishobora kudindiza igikorwa cyo guhererekanya imfungwa ku ruhande rwa leta. Iki kibazo rero ngo gishobora gushakirwa igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 10 mu nama iteganyijwe hagati ya leta ya Kinshasa na M23 n'ibiganiro byadoha bigomba kubera i Geneve mu Busuwisi. Ubwo nabyo rero biravuga ko bizarebwa kandi bikaganirwaho. Ahangaha reka mpite mbabwira ko n'ibiganiro bya mbere hagati ya M23 ndetse na Kinshasa bwa mbere mu mateka bigiye kubera ku mugabane w'i Burayi. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye aravuga ko ibiganiro byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa AFC/M23 bigiye kongera gusubukura bikazabera i Burayi ku nshuro ya mbere. Biravuga ko ibi biganiro ngo bitegurwa na Katari kuri iyi nshuro bigiye kubera mu Busuwisi nta gihindutse. Hari Geneve ndetse rwose n'itariki yatangajwe ntabwo yahishwe, ngo bizatangizwa mu by'ukuri mu cyumweru gitaha tariki 16 Mata kugeza kuwa 5 w'icyumweru gitaha nkuko bitangazwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Ibiganiro bivugwa mu gihe ku munsi wo kwa 3 ushize umuvugizi w'umutwe wa M23 yatangaje ko indege ya drone y'ingabo za leta yateye agace gatuwe cyane muri Nyabyondo teritwari ya Masisi ni muri Nokivu iminsi mbike mbere y'ibiganiro bishya mu nzira y'amahoro ya Doha. Ubwo rero ikinyamakuru African Intelligence cyo kivuga ko ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 mu by'ukuri ngo bidashobora gukomereza i Doha kubera intambara ibera muri Burasirazuba hagati, kubw'ibyo bikaba bigiye gukomereza i Geneve mu Busuwisi. Ikigo Center on International Cooperation cya kaminuza ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo cyemeje ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha bikabera mu Busuwisi. Ni ibiganiro rero mu by'ukuri bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagiramo uruhare ndetse rukomeye kugira ngo hatebwe intambwe ifatika kandi ishimishije. Mu yandi makuru ikarehe mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwitegura gusubira mu biganiro cyangwa se komeza ibiganiro yabwo n'inyeshyamba za M23 ku rugamba muri Kivu zombi, hakomeje kuvugwa imirwano hagati ya M23 ndetse na coalition. Imirwano rwose ya hato na hato ndetse n'ibitero bya drone. Kuri uyu wa kane reka mbariho mpera tariki 9 Mata havuzwe imirwano hagati ya M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zikorana na FARDC mu bice bya Mutale ndetse na Kamole muri groupement ya Ziraro muri chefferie ya Buhavu muri teritwari ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo. Indi mirwano yagaragaye kandi ahitwa ngo Bindobondobo muri groupement ya Ufamandu teritwari ya Masisi, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru.
nk'uko bitangazwa na sosiyete sivile muri ako gace, abantu benshi barimo abagore batwite, abana ndetse n'abakuru n'abafite ubumuga ngo bari guhunga berekeza ahitwa ngo ni Rurambo ndetse na Biriko muri teritwari ya Warikare ni muri Nokivu. Kuri wa gatatu ushize ku munsi w'ejo tariki 8 saa 10 z'umugoroba, indege itagira abapilote y'ingabo za Kongo yarashe muri Nyabyondo aha muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse yangiza byinshi. Ibi rero nibikomeje kugenda bigaruka ku kibuga cy'imirwano mbere gato yuko hubahirizwa ibikubiye mu masezerano mbere yuko nyine impande zombi zinjira ku meza y'ibiganiro. Biteye impungenge cyane ahangaha. Ndahika babwire ko witwa James Swan yatangiye inshingano zo kuyobora zo kuba intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'Abibumbye mu burasirazuba bwa Kongo. Yasimbuye Madamu Keita warutse kwegura, ariko kandi biravugwa ko MONUSCO yahuye n'akaga gakomeye. Igisirikare cya Kongo FARDC Ibunia kuri wa gatatu ku munsi w'ejo tariki 8 Mata cyamaganye ibikorwa ngo by'urubyiruko rumwe rwitambitse imodoka z'ingabo z'umuryango w'Abibumbye za MONUSCO ruzitera amabuye ruzibuza kwinjira muri centre ya Mambasa ni muri Ituri. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatatu Ibunia, umuvugizi w'ingabo muri Ituri yitwa Lieutenant Gilles Ngongo avuga ko ibyo bikorwa ari imyitwarire yo kurwanya Repubulika idatanga umusanzu mu bikorwa by'amahoro, ahubwo ifasha imitwe yitwaje intwari itera ubwoba abaturage bo muri ako karere. Ati iki ni igikorwa cyo kwigomeka. Mu by'ukuri imyitwarire irwanya Repubulika twagiye dukorana na MONUSCO haba muri Irumu, Mahagi, Jugu cyangwa se Mambasa, tugakomeza gukora nk'umutwe umwe. FARDC yihanangirije abashishikarije ibikorwa byo kuyobya abaturage ku nyungu zabo bwite. Yashimangiye kandi ko MONUSCO ari umufatanyabikorwa wa guverinoma mu kugarura amahoro muri Ituri, kandi bahamagarira abaturage gufatanya n'ubutumwa bwa LE10. Umuvugizi ati dufatanyije twageze ku bintu bikomeye cyane hano muri Ituri, uturere twose dutekanye kugeza ubu twatekanye ku nkunga ya MONUSCO. Sinumva ukuntu umufatanyabikorwa ashobora kuza gukorana n'ingabo z'igihugu kugira ngo arinde abaturage hanyuma abaturage ubwabo bakamutera. Ati oya, kubwe rero ibyo ngo ni ibikorwa byo gukoresha abantu bikorwa nabungukira mu mutekano muke wa hariya Imambasa ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusoreze kuri inkuru ivuga ko Perezida Museveni yashimye amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, anasaba mu by'ukuri ingamba z'umutekano zikomeye kurushaho. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashimye cyane amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko anagaragaza ko ibibazo by'umutekano bikiri ingorabahizi mu gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ijambo rya Perezida Museveni ati twishimiye cyane amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, nubwo nshimiye kandi ngashigikira ayo masezerano, ibibazo by'umutekano biracyahari. Ayo masezerano ahangayikishije cyane ikibazo cya M23 mu bihugu byombi, mu gihe intambara ikomeje kwibasira Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Hari n'ibindi bibazo byinshi mu gace ka Beni, Butembo mu majyaruguru ya Kivu muri Ituri ndetse no mu zindi ntara nka Outwele aho hakigaragara ibibazo by'umutekano. Perezida Museveni yatanze umuburo ko nubwo aya masezerano ari intambwe ikomeye, hakenewe ibikorwa birambuye byo gukemura ibibazo byose by'umutekano mu gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Yongeyeho ati niba ayo masezerano yemewe kandi agashyirwa mu bikorwa, bizaba intambwe ikomeye kandi bizatanga inyungu nyinshi mu karere kose k'ibiyaga bigari. Abahanga mu by'umutekano mu karere bakavuga ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano ari ingenzi, ariko basaba ubwitonzi kuko nta buryo bwihuse bwo gukemura ikibazo cy'inyeshyamba n'ibindi bibazo by'umutekano mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ubu mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana haracyari ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi butandukanye bigaragaza ko urugendo rwo kugenda rugana ku mahoro arambye rukiri rurerure, kandi mu by'ukuri ko rusaba ubufatanye bw'inzego zose z'umutekano, abayobozi ndetse n'abaturage. Reka rero bashimire cyane kubana natwe muri aka kanya 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Duhora tugutegura amakuru acukumbuye
amagambo yakoranywe ubuhanga ndetse n'ubushishozi y'ukuri azira ibihuha. Ubwo rero nyemerera twongere tubane mu makuru yacu ari imbere.